Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav tudi z komentatorskega mesta štadiona na Bonifiki v Kopru, kjer je pred nami zadnja tekma 8. kroga v prvi ligi Telemach. In čeprav smo sinoči v ljubljanskih Stožicah gledali večni derbi med Olimpijo in Mariborom, Prucev proti Matku. Še se bori Aljoša Matko. Niso še povsem razčistili. Koprčani oddalec, zdaj Bobičanec, potem Karničnik ob odbiti žogi po obrambi Koprivca in na koncu Koprčani žogo odbijajo v kot. Bomo rekli samostojnem trenerskem letu. To pa mu gre za enkrat zelo dobro s Celjem. Karničnik, zdaj dobra žoga proti Kvesiču in gol! 1-0 vodijo Celjani, Karničnik je asistiral, Kvesič pa zadev in Celjani, glede na prikazano, rekel bom, zasluženo vodijo. Tole je peščica celjskih navijačev, celjskih grofov, ki so se zdaj razveselili zadetka v 16. minuti. So Celjani torej kronali svojo terensko premoč. 31-letni Hrvat Mario Kvesič pa do svojega prvega gola v celjskem dresu. No, brez posredovanja VAR-a po tistem padcu Bobičanca v domačem kazenskem prostoru. Barišič ima zdaj priložnost, Barišič in obramba Rozmana. Odbil je tokrat Prce, to da Celjani znova do žoge. Matko, mislim, da je želel podati, to da odbija Pavlović, pa zdaj Bobičanec, ampak bodo takole počasi organizirali napad, zdaj je Zec proti Karničniku. Dobro, Karničnik za Pruca, Prucev strelja in obramba Koprivca. Orazov. Toda Prucev je prišel do žoge. No, potem pa brez prekrška do nje Orazov. Osuđi strelja, Osuđi mimo vrat. Orazov. Toda priložnost za Barišiča, ki strelja in obramba Rozmana. Potem pa zelo nevarno od celjskega vratarja Orazov. Jelenič uspel mu je tale predložek in gol! Mislim, da celo avtogol Davida Zeca v 89. minuti. Jelenič podajo z desne strani, potem pa, če sem videl prav, David Zec s drugim avtogolom v tej sezoni. Tule je sicer Osuđi, ki proslavlja tale zadetek, morda pa je vendarle strelec Osuđi. In Celjani so na koncu vendarle zapravili prednost. Zoran Zeljković je ob meni trener domače ekipe. Zoran, v prvem delu igre lahko rečemo, da je bilo Celje boljše, vodili so z 1-0, ampak kaj ste naredili v drugem polčasu? Kaj se je zgodilo z vašo ekipo, da ste delovali, da ste verjeli do konca in dejansko se je na to tudi obrnilo vam v prid, kar zadeva zadetka in končnega remija? Ja, jaz mislim, da je rezultat na koncu pravičen. Mislim, da je vsakmu pripadal en polčas. Prvi polčas smo pač zaradi nekih naših težav pač igrali v bistvu z obrambnim igralcem na poziciji zadnjega veznega in tle smo imeli malo težav, se pravi pod pritiskom v iznosu žoge. Potem, ko smo drugi polčas dali dobesedno vezne igralce, kajti niso še pripravljeni za 90 minut, smo zgledali dosti bolje.
Jaz sem zelo ponosen na fante na tem zelo težkem igrišču. Smo res hoteli igrati, kot se je dal, verjeli, krili velik prostor, kar ni lahko, ustrajali in na koncu mislim, da zasluženo izenačili. Zanimivo vas je bilo spremljati med obema polčasoma. Trenerji ste ponavadi v slačilnici oziroma vas ni videti na igrišču, vas smo pa videli skoraj da večino odmora, ko ste bili na igrišču in dajali dvema menjavama navodila. Zakaj ste se odločili za takšno potezo? Ja, pravim, imamo par novih igralcev, se pravi, niso še vse spoznali, kaj hočemo. Tudi malo sem hotel, da igramo na drugačen način, to sem jim probal tudi razložiti. Mogli smo tudi iskreno malo več riskirati. Še enkrat, na koncu se nam je hvala Bogu splačali in fanti še enkrat so pokazali, da ta ekipa ima karakter in da bomo trd oreh vsakemu. Ja, zagotovo boste trd oreh na naslednjih dveh tekmah. Zelo težek razpored, kot ste sami dejali, najprej Maribor, potem pa Olimpija, oboje v gosteh. Verjetno je tale točka za samozavest prav gotovo zelo pozitivna. Ja, če ne moreš zmagati, ne izgubiti, ampak vsaka je težka. Je pa res, da je težje igrati z ekipami, ki so v vrhu. Veliko več energije porabiš, ampak mislim, da ta ekipa ima širino. Sami ste videli, se pravi, z menjavanjem smo dodali gas, kar je zelo pomembno za nadaljevanje prvenstva. Prvenstvo je maraton, mi igramo tekmo po tekmo. Jaz sem iskreno vesel, ker igramo dve v gosteh, ne želim si igrati na takem igrišču in mi bomo igrali še naprej napadalen nogomet, bomo pa tudi tekmovalni. Zoran Zeljković, hvala in srečno. Z mano je trener gostujoče ekipe Albert Riera. Mr. Riera, we saw dynamic first half, but what happened in the second half that Koper had so many chances and you scored just one goal and we saw a draw. So many chances. The opponent had so many chances. I don't know. In I didn't check the second half. I don't have this feeling. The football is so simple that we have these feelings now after the game because we conceded the goal on 88. The 3 point was on our side, but we conceded. And the only difference what I said to the players is that we have to go. That's why I'm always saying 0-0, even if you are winning, to go to the second and then to the third and to the fourth. We couldn't score. We had also a lot of chances, and this is football. But I'm happy because we play by the plan. With this pitch, with the condition of the pitch, we play not a bad football. And for me, my feeling and what I said, and I gave a prize to the player that tomorrow normally we have a training and I give a day off tomorrow and after tomorrow. They deserve 2 days because they play really well without the ball. They play well with the ball. They were trying, and just was missing some more goals. So I'm happy with the boys. I'm happy with the performance. I would like to score more goals, but it is football. But you know that for me the result is not the most important. For me, it's the process, the 90 minutes, and during the 90 minutes I can see, and this is my opinion. Is a big difference between Celje and Koper at the level of technique and tactic. So I'm not worried. Do you have any information about the medical condition of Tamar Svedlin? No, because they were checking at the halftime. Still, we didn't have information, and now I haven't been to the dressing room. Hopefully, it's not too much, but it doesn't look good. Now we have 2 home matches. Will be this easier for you? Easier? Football? No, not easier. And not easy, and also because it means the same. Today we could win 3 points, but the next are again 3 points. Doesn't matter if it's against Bravo, against Rogaška, against Maribor, Olimpia, Koper, 3 points. So concentrate again for the next game. And I repeat, I am not worried, and I am totally satisfied with the performance of my team and the way how we are playing, because I can see that on the 10th, the way how we are playing. We are satisfied, and we have to win games. We are the only unbeaten until now, so keep going. Mr. Riera, thank you. Thank you very much. Thank you. Ja, v meni je odločilni mož v Kopru, Bedel Suđi, iskrene čestitke za gol, ki ste ga dosegli. Pa me zanima, kako ste videli vi to akcijo na koncu današnje tekme, ki vam je prinesla 1 točko. Prvo bom rekel vsakomu čast, boj si. Smo dela kot ekipa in
nismo padli zaradi da dobimo golo, ampak vsi dela samo za ekipa in hvala Bogu, da damo gol za izenačenje. V prvem polčasu je bilo kar precej dinamike, ampak nekako je imelo Celje kontrolo na tekmo, ampak v drugem polčasu ste imeli vi več priložnosti, tudi več strelov na koncu za Koper. Kaj se je spremenilo v drugem polčasu? V prvem polčasu mi smo taktično boči, smo full skupaj in delamo vsi kot obrambe ekipa, ampak druga polčas mislim, da riskiramo, ne, in vsi gre napadu, vem kako mu, ne, in mi igramo naša futbol drugi polčas. Zaradi tega mislim, da imamo karakter in imamo, kako se reče tega, imamo feeling, da bomo dali gol in to nadaljujemo in damo gol. Berijo Suđi, hvala in srečno naprej. Hvala lepa. Matjaž, verjetno težko reči iskrene čestitke za točko, kajti večji del tekme ste vodili, na to pa gol dobili praktično povsem na koncu tekme. Dajva najprej razčleniti tole akcijo. Kaj se je dogajalo pred vašim golom v tisti 89-90 minuti, ko ste prejeli gol? Pa res je, da gre enak preokus, ker celo tekmo vodiš v bistvu, potem pa v zadnjih minutah primeš gol. Ne vem, mislim, da je bil plod neke pad koncentracije in nažalost smo prejeli zadetek. V prvem polčasu je delovalo, da ste dominirali na igrišču oziroma ste imeli vse pod kontrolo. Kaj mislite, da je bilo krivo v drugem polčasu, da ste nasprotniku dovolili toliko nekih dodatnih priložnosti in strelov na vaš gol? Pa ne vem, mislim, da tu bilo zelo težko igrišče, da smo nekako težko razvili naš slog igre. Je pa res, da bi mogoče mogli še bolj iskati drug zadetek, da bi potem nekako to tekmo dokončali. Potem pa seveda v zadnjih minutah se je Koper to dvignil, ustvaril neke priložnosti in ne vem, na koncu tudi pač točka za oba. Verjetno bo sedaj vam nekoliko lažje, glede na to, da boste naslednji dve tekmi odigrali doma pred domačim občinstvom Radomlja in pa Aluminij. Verjetno je to dodaten razlog, da ste lahko nekoliko mirnejši pri nadaljevanjem prvenstva, poleg tega, da tudi vodite na prvenstveni lestvici. Ja, sigurno smo mirni, tudi samozavestni, saj nismo še neporaženi, ne ostajamo, tako da nismo še doživeli poraza in sedaj gledamo naprej in vsako tekmo gremo na zmago, tako da imamo tudi dve domači tekmi in nadejamo se lepe prihodnosti. Matjaž, hvala in srečno. Prosim.